دست دو شیران و دا گلورده زده سخی سنی ده زما کنی ڕێخستنە ناونەتەوی یا پەروەردەیە زانست و چاندێ یونسکۆ یا سەر بە نەتەوێن یەکگرتیوە. ساڵا 2012 زاراوێ زازاکی و زمانê zêdeyî 2 milyon kesayê xiste nava lîsteya zimanên wenda lêbarêya mûzîk, stran û hunera Kurdî. Ew zaravêhan qonax bi qonax ji nemanê hata rizgarkirin. خدينا بتصاروخ لواي 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 هنرمندê Kurd Duhan Çelik 20 sale barêya albûm û stranên cuda hewl dide ku barêya mûzîkê zaraveyê zazakî zindî bike û bihêle kêfa xelek jê rawere. برد مزلا تاری از زازاکی قشکونun kırmancı qışkonun kramim pür kırmancı kramı pür bexu vrazonu kramma jane kalke pirema ma jane no xovra nekert marivati qesemek marivati klamo mevezi marivati itaraso ma her zara surin kerdi ama ma şimdi koti kalma madde amay venge pirko kalke ma madde amay ma ki bin venge sadayno onca amayım ser kone xo مامۆستایەکی بەشە زاراوەی زازاکی لە زانینگەها مۆنزۆرێ بەحسا سەدەما سەرەکی یاوان مەترسیان لەسەر زاراوەی زازاکی دیکە و دبێژە بەرێژ بۆ پەیداکردنا دەرفەتێن کار خەلک دەهاتن نەچارکردن و بتەنێ بە زمانê تورکی biaxivin خەلک jî بۆ fêrî vî zimanê تورکی bibin li nava mal jî her bi wî zimanî diaxivtin. Tesiri klamı zon seri zof mühim. Çiğdi mühim. Mesela klam raş klam ki nivini belki zonuma hatanka na hal niyameni belki zonuma ortara dariyeni. Yani seveta sayayı klamı da hak rajı bu ki yani yine yani şairunuma na klamı hovate hatta na rozma na zonu ho na kültürü ho ardu yani na zoganu ho hatta na hatta euro ardu alaka ho zonre bini kim ama ne vajme tabi zonka biyo kim millet ama tenesenik orta hoda zon o qesi konu çak senik qesi konu çık mektep Türkiye vane magna zon da buani me na zon bunusni me mana zon ke mesela qesi kim orta hoda belki karnivini me belki ma to yani cemaat Türkiye'de hulinda hu nivineme هاوڵاتیەک ئاماژە بەوەیەکە دیکە و تەنێ دەدەما سەردانا گوند و ئاواهیان دایان وەختێ مرڤێن وان یەن گوندان سەردانا باژار دەگرن بە زاراوەی زازاکی دەئاخڤین. قیسنێکێمی ئەنزاکن یا ji hevalman ya döre beru belki de kesikemi ya cimaşımı dö yaşlı ma bu bitiye kesikemi başka hen emek kesikemi tarsikemi vurdu diye yani ben ayıp diye iyice kesine gemi. زاراوەی زازاکی زمانê dayîkê yê piraniya xelkê bajarê Dêrsim ya Bakurê Kurdistanê ku Kurdên Elewî ne. Lê di salên di navbera 1993 heya 1994 gund û avahiyên Dêrsimê bi destê hikûmetê ya wê demê ya Tirkiyê bi zorê hatine vala kirin. Xelkê wan jî koçberî bajaran bûn. Ji ber rewşa dijwar ya jiyanê û qedexekirina zimanê Kurdî, xelek hatine çarkirin ku bi Tirkî biaxivin. Bi vêyekê jî bi dehan sal axaftin bi vî zaraveyî nehat kirin û ber bi nemanê ve çû. Pepuge dinasero sere mezel de bano goy onca bimro lewayi hey